Dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pokazat ću vam kako da ugasite nepotrebne programe pri pajanju kompjutera. Potrebno je da odete u Start i upišete msconfig. Idete u izbornik Startup i ovdje odznačite programe koje ne želite koristiti, kao na primjer ja ću uTorrent i Skype, i samo kliknite u redu. Možda će nakon ovoga ovdje se pojaviti neki prozor koji kaže da morate restartirati vaš kompjuter. Ako se pojavi resetirajte kompjuter i taj program se više neće pokretati spajanjem vašeg računala. I to bi bilo to za ovaj tutorial. Vidimo se sljedeći put. Evo, ja sam za test kopirao moj YouTube logo na desktop i na D particiju. Hotmail se zatvorio i otvorio se Outlook. Microsoft je nekoliko tjedana prebacio